Ang kalah karyawan tetap na alah. Kababini yang le iyo biye. Siya kira-kira kabini yang ada poluan orang pasisi jalai tembak no coach. Nak boleh di biye. Amam bana zembo keperluan tel. Dia kan rupa lain lah. Rupa ndak jodoh ak madaj. Nyawa eba pantun. Pantunnya luruhlah jalan payo kumbuh timbangan di Tanjung Pati. Kok lahi hati sama sungguh karyang lautan kita nanti je. Laut kau nak karyang-karyang sampai gini. Ya kan? Ambo nikah je nak mamak boleh. Ya kan? Nyo cari ni biar nak mamak. Kalau menurut ambo pak ibu, istri ambo tu aku menurut matu ambo, inyo yang paling rancak ketika. Galak apa piciang tu. Rambutnya dari tiang gigi alui-alui rapet tu.